ne zon thani ni July ni sang ni som ni paruk kan lo thleng le ta ngai thatu te kan channel minut lo sak tu te chibai kan han book le veka chu ni danga kan ti dan thin ang bokin India defense lam mang hian video bul han tran le do ni la tunlai khovel thang zela sarkar sang hian ral thuam nei thata ma an lana sa in anin el na sa tin soila kan soi sualom lo ve chung ral thuam changkang le thra zinga chuanin hypersonic missile alar khop maya Russia hianin hypersonic technology a hi chuan khovela ma ruai ti na soingam Ukraine na anin beina hian hypersonic missile hi Russia hian mang nual to a amai ro chu nuclear warhead volavin conventional warhead jok mang hian in Ukraine te a be thin ani hypersonic missile hi country thiam dan turin mek panga aya chaka thlok thei ri aya alet nga chumi aya chaka thlok thei hi hypersonic speed antia ka thla ka har maya air defense naran tamzo khian an ka phla theilo anga ngai ani chumi ka phla tur chuana bi ka siam air defense thabik te chumi ka phla thei tur chuan an upgrade chhozel boka hei China hi hypersonic technology a hian an sang ve vio maya engimozat hypersonic hi China po hian nei to nia hriat ani China ina hypersonic technology malak na chaktak akalpui mek lain India hi thamuang takin amu thei bik lo achan chu du thu sama ka theina hypersonic missile China in anei miaw wangin in LAC hnaya hian China hian hypersonic missile hi ada ania hriat ani nge a chungani wangchuanin India hian malak na chaktak hypersonic ka phla thei tur angchi air defense thate angai tu chho angai don ani China hianin missile launcher zanni chuang zet mai line of actual control anti India nena an Ramri-Ah hian a chhop nia soi ani thina Himalaya helai bela hianin India tan chuanin ven himna chaktaka akal pui angai chhun zom zel don ani tun haya India China in kung kaina tleminan thade uhleka in leichin na te an thade uhleka hengani wang hian in do thu thang India China in kara Ramri buaina Ramri-Ah hanin ti buayang te borok so sang omlo lai takni ma sela hei hian rei adai don lova chuwangin borok monom lai pon malak na India hina kalpui rengai ani helai LAC hnaya China in missile launcher zani chuang zet abun hi India tan chuan mutmo narmoa nei tham atlinga henga tang hi chuanin Indian air base te military installation te critical infrastructure deep inside the country enti India ram chunga infrastructure poimo big civilian infrastructure aniamo sipai man chi mun ma poimo aniamo chutiang India ram chung rilami te China hian helai LAC base atang hena ka phak vek nia soi ani bok China hian conventional ballistic cruise le hypersonic system te chaktakin malak na hakal puya upgradation po akal puina saviao nia soi ani India hian Agni series strategic missile hi tuna hianin man theina chop chuaka chumai ba ka BrahMos supersonic cruise missile te nirbei long range lenate cruise missile te po India hian LAC hnaya hian a chop chuak ve bokani heng system te hian du thu samin China mason na hi aking phalo nia soi ania chumai ba ka hypersonic missile tuna hian India chuan operationally in kan la nei lo China kap thei turin hypersonic missile hi kan la rual mum lo kan la chop chuak ve thei lovani mani deuh khan thamasa khan hypersonic missile man tur India khan ate sa tin BrahMos 2 te po ates ti in media te chuan han tar langa amai ro su official takin India khana test thu kha soilo thung ani BrahMos 2 te phei kha chu hypersonic speed hypersonic missile anga chiar thei turania mek panga aya chakdei mek pasari borvela thlok thei ani dona wangin hypersonic missile ani dona chu India khan thamasa khana te sangin media te nan tar langa ama ero su India ho tu te hian official in an puang lo thung chu wangin China ina LAC ya hypersonic missile da king phathei turle India ina hypersonic missile ka plate ve tura ala chop chu miaw lo wang hian rambial in beina emo lo chuak ta se China chu kan king phalo de hlek don ti na ani chu wangin India hian air defense abikin hei Russia air defense S400 te tin chumai ba ka S500 Russia hian India tan offer ne soyani boka heng S500 te phei hi chu ballistic missile intercontinental ballistic missile mai ba ka
hypersonic missile kap thla thei tura Russia na aduan ani nge a hengte hi India chuan nei thei lang chuanin mason na ro pui takani mai don ba ka China missile LAC na ya jani borvel je China ina run choppo hi India chuan ne so takin lo dang thei don ti na ani o thudanga han kalila tunla chu Myanmar lam kan puang ve so uzawa indo na lam ong hlaya president na ni le nu hianin malak na chaktakena kalpuya ramdang den anin sum don ton na international trade hub te mi pui si paiten an lak to lalet le tur hianin chaktakin ma ala a fighter jet ten and helicopter ten and thei top chuin ma an la me kani chuti lai ro chuanin hei Arakan army te jet lat na mun Rakhine state lama hian malak na Burma si paite hian an kalpuina chungin tun na ya Arakan army te hian Burma si pai mun an lak bel le ti thom te po oma amma ero chu helai Ramri ki India le Myanmar insum don ton na ata na kong poi mo tak mai mun poi mo tak mai ani dona kan hria tangin hei Kaladan multimodal transit transport project KMMTTP project te India na Southeast Asian ram Asia chimchak ram te ne na insum don ton na akalpuina turle hemi India ko chuani tura India malak na chu Mizoram a hian akal ania Mizoram chim lama hian chu heta Kolkata Howrah luya changaron kal zelin heta Barmalam Rakhine state a sutui pot aron thleng dona chulai mun chu Arakan army te mun pui ania heta khi Burma sipai lam hian lak let angai ni ti hian hria apoi mo viau nge ni India tan po malak hi harsa viau maya sanele somni pariata hon man ngai tumin malak na kalmup mup ania chuti lai chuanin helai sutui pot le che vel thunun na konga hian India tan po tu bernge han biak turti harasa khophian boro khe chiri ve thin bokani chuta chuan phonglam cheltu helai sum dona mun pui Burma lama phonglam cheltu ni tum hian Burma sipai lam le AA te po anin norton mekani chuwangin ong hlaya hianin helai sum don na hi ron lak let le vek hi tum chuti lai in triau lui lama po hian India Burma in sum don ton na mun pui lam po Burma sipai lam hian thunun tumin chaktakin ma an la ni in media thren khaten an tar lang bokani chuti lai chuan Burma hi natural resources anti leilung ho sakna tamna hmun ania jet te lungal theite le chi sang leilung ho sakna an nga viawani jet khur te phei chu tam taka om hei tuna hian jet khur achima mi panga an thitlat mai Myanmar ma lung hring anti jet khur chimwangin mi panga an thi achin hriat lovin mi som panga nombok he khur chim hi Kachin state a hapakan khwa huam chunga om ni in ruwa surna satak noya he jet khur hi achima khur chim hian lunglu zong tu mi zani vel achim nana ruang panga mu to ni in midang te hi chin hriat lovin an nom meka he thu kan bo selai hian la zon meka ni Myanmar ma hian mining sector hnoya in kai hroina siam te zom thatani lova khur chim athleng fowani abiken furla in chiat na hi athleng una Kachin state hi khovela jet tamna ni in zong tu po an tam hle thina ma se heng lunglu khur tam tak hi helpol ten an thununa an pol sum hu na pui ber hani thina heti la hian tol chung mi te poin khur lain an zong ve fo bokani Venezuela lir hinglam akhan han let le lokila ra phlak takania khovela lir hing ra phlak soi zinga top ten a chona lang chho ve zel to turanga yani chutiang khop chona ra phlaka thi hi sangkhat zariat an kai chhota ruang mu hi sangkhat zariat an kai chhota a chuti lain hliam sanga nomboka mi singa borvel an chin hriat lovin an la om nia soyala ni cheu mai heng ho hi an thingen dam hriat ani miau lo wangin news tamjok chuan an thi nge an ring hlom ania chutiang te ni phei chuan ra phlak don hle ti na ni kha Venezuela lir ngenga khan building ringot po singa sang riat zet achia nia soi ani Venezuela rama karliam ta atum ni ngot lir nging na taka wang khan building singa sang riat zeta chiani in US Space Agency NASA satellite data zirchen na atangin na langa lir ngeng wanga thija thi sangkhat jasari an chuang sangkhat zaria thedu kan bo selai thleng hian ruang lak chuani to hliam mi sanga chuang anom bokani lirang hin tuk zu ni somni panga a satellite radar data la khom an zirchen na atanga alandanin building singa sang riat jasari somsari achia atlu sopti mu ani Venezuela National Assembly President George Rodriguez chuan lirhing wanga in chia hi
zariat somnga panga ni in hengzinga za somret pakwa chu atlu chop vekti thotan ni kana soi thung hei ai hian US in anzir chian na chu turu takani karliam ta ni lai ni zana magnitude 7.2 le 7.5 a li rang hin nu khan aftershock hi voi zanga chuang zet Venezuela chuna thleng le to nia soyani maro chu navak lawang chi te han ni ve hlom boka zanga hi tam takani magnitude panga point pani ana te pon aftershock hi aron thok bokani tuna hian emergency worker police tele sipai singni sanga chuang zet anla boime kani European Union chuan harsat na tok te chhom dol na tur Europe mak ta duai nga han pek thu soin lir ngeng wanga in le lo chan te omna tur ngai tu sakna atan le healthcare atan manan ni dona EU hian lir ngin na biala an mamote thon lu dan tur po an ngai tu mek bok heti lai hian Venezuela lir nging boi pui tur hian chan chuan ha thok tur le trul thok turin US hian sipai zakwa Venezuela hian thon lut nia soi ani tuna ri chuan Venezuela le US hian inkung kai na tha an nei chho to turanga yani kan hria tang khan kumin January thla khan an president Nicolas Maduro le anu pui kha US force 10 an mana US laman phur ho dei mayani kha Venezuela le US inkung kai na thatlo wang le oil chung changa US na duangin Venezuela kha ti theilo wang kha ni bera ka wang khan an phur choka an mana US zel an tan tir me kani atha changdol tu Delcy Rodriguez vice president kha tuna hianin interim government a hian president ani tameka chuwangin US nen po inkung kai na thazok US hian athunun tin soila dik mayome Cuba te po kha oil supply to lo turin US kan Venezuela kha tia chutiang chuan athunun viau ti hei hian ati chiang viawani chuwangin tuna lir nging wanga chhetna ra phlak an to po hian US a phusa ber mai sipai po zakwa jet US hian athon lut nia soi ani o Germany lam han puang le lokela Germany hi World Cup a khan kumin World Cup a hian telin amai ro chu football a chuan ram laran ni a champion voyang emaza te pon lo ni to nge world ranking a pon sang viawani chuti line hei tuna chuan an pon thuan tel ta der maya World Cup football chuan chol World Cup football chuan bye ta der mai chuti line hei Germany a hianin youth welfare facility a inpong kana thlenga mi paruk ngot ka hluman nia silai met pok tu mi pa le athurol pui nia soi me che pakhat himan an ni chutiang te chu thil thleng ani inpong ka thut te boina rang te hi sarkar enga mozat ram enga mozat a hen athleng ve fo boka gan lo khau ber na omna Germany hi ani na chungin hetianga inpong ka na hi lo thleng le fo thin ya soi ani kumsom ni panga hnuai lam hian silai license an nei thei lawa kumsom ni panga chunglam an nia ngai nia soi ani bokani o tun World Cup a hian Democratic Republic of Congo kha an ron tela antela amai ro chu anni hi Ebola ri len tamna mun rileng ommek na mi tam tak an thi to na mun kha nia anni hian Ebola rileng an to wang hianin World Cup a po hian har satna an player ten an to ka rei tak quarantine an ngai pha nge US alut tur khan quarantine an ngai pha nge nia chutiang chuan Democratic Republic of Congo hian Ebola wangin buaina mang an na an tok mekani tuna hian Ebola awangin mi zathum somthum pasarian thi towa sangkhat zathum le pasari tuna hian shikai mekan ni o Pakistan lam hian puang le lokang mani khan Pakistan Karachi a Ranger headquarters kha hellamin an beya mi palingo tan thia an kalet na hel silai keng pol paruk an thi ve boka khami chanlet na le phubalak nan khan Pakistan Air Force chuan Afghanistan Ramri-Ah be puyan thlaka civil poisoi lo somthum chuang se tan thi ani kha hathil kleng khara phlak khop mai India pon Pakistan chet dan chu civil mi te rova taka beina miram chunga dan lawa chet na miram chung le an thu nei na an digna paljut na ani ti khan India khan Pakistan chet na kha soi sel nge ni kha khami hnu khan Taliban Afghanistan Taliban force chuan anram chung za lo taka Pakistan in a be pui thlak chu hrethiam lovin Pakistan laka be pui thlak nan kal pui let venia soi ania Pakistan border muna Pakistan mun ma poi mote Afghanistan Taliban te chuan an be venia soi ania helai mun be puyan thlak na la hi Balochistan chimthlang lam rambiala ani Afghanistan Armed Force chuanin target an be hi Balochistan le Khyber Pakhtunkhwa rambiala ani thu soin Islamic State
Khorasan ho mun an be ni in an soi Afghanistan a inkul TOLO news in a tarlan danin Afghanistan Defense Ministry thu chhuah tar langin an target mun te hi bepui thlana sang Afghanistan daga kalpui thin tu te chan let na ani thu soin Afghanistan ramchunga civil mi beina wenga mazat local pui to tu te helai helpol te hin ne chuwangin Afghanistan lam Taliban sarkar hian malak na chaktaka kalpui ne soi ani he malak na an kalpui na hian Pakistan military chuan Afghanistan atanga run kal drone enga mozat an ka thlak thu an puang ani Afghanistan Taliban sarkar le Pakistan in kara hian borok so sang takalo om to a nikum lamte hei kumin kumbul lampang po khan in beiton na lian tham tak an local pui to a Pakistan hian Air Force fighter jet mangin Afghanistan Taliban hun ma alo bom na saviau to boka mitam tak an thi to nge ni kha Taliban hi helpo lian tak ni thin khan yama roju tuna chuan sarkar angin an to a ram pakhat angangai ani to a kumin jun thlapo khan Pakistan hian fighter jet mangin beipui thla na ra phlak tak Taliban ramchunga hina kalpuya Taliban selai keng pol mi som ni paruk zetan thia mi som pathum hi naw pangan ni thu tarlan ani chutiang te chon in beiton na lian tak kha alo om to nge Taliban le India hian in kung kai na tuna hian thata kan kalpuya kan pon thin ang khan ama chuan Afghanistan le Pakistan hian in kung kai na thata kalpui thinin Afghan sarkar lai khan ania Afghanistan a damdoi supply hi Pakistan hina kalpui thina Afghanistan ina medical lama an mamong te Pakistan atang henan lalut na saviau thina chung te po chu Afghanistan hinan ti top to a India hena an foreign minister Afghanistan foreign minister te po zinin chutiang chuan in sum don ton na tur le tho ho na tur te po thuthlung an ziaka damdoi lam kai hnoi zong rampo na tanga an lak lu thin chu India tanga lak lu te po an tum ani ka tiang chuan Afghanistan na tanga silai keng pol Pakistan lama poi khoi thin nia Pakistan ina angai te chung phena chuan India omani ti ten Pakistan shoi tu te kan Indian pu fo bokani o kan hre tangin mania Donald Trump a thunai na Iran laka amalak na kalpui zel na tura achak na chuti pun ani leta achak na nei kir leta kan ti ka ama kan Senate khan Iran laka Donald Trump amalak zel na tur kha anlo dang chat to a apawaran lak saktin soi maila dik mai ome amairo chu US Supreme Court khan amairo chu US Supreme Court chuanin thurel poi motakan naya Donald Trump hian Iran abe no konga achakna apawara nei le ta ti kha kan puan kha Trump tan chuan thulom takani khatiang ani ta ka wang khan US President Donald Trump chuan Iran laka hian full scale war indona puitling kalpui thei turin thunei na nei le tak thu asoya diplomatica malak na tuna sarkar anga malak na inbiak na akal meka hei hi a hlo tling lowani chuan Iran hian an intiam na te anti hlo tling lowani chuan indona pum hlum indona full scale war kalpui turin thunei na anaya chu ati lawang ti kan soi thei lowani kan ti lawang ti kan soi thei lo chumi chu du thlan tur zinga hian om to ni ti in Trump hian a soi ni in the Wall Street Journal chuan a report August ni som pariat ma a nuclear deal chungchanga hian in biak na a lawemo in rem na a man lawani chuan Iran laka hian na taka chet ani do ni in Trump hian akai hruai sarkar hril ni in Times of Israel chuna tar langbok US Iran buena alakal chhozel na chung hianin MOU te sign ni to wangin a engzong in thil akal chho hret ni te ponan langa US hian point som pali aduang chuaka indo ti top na tur ka hei hini somruk chungin rampan hi te hian ti hlotlin an tum do na hemi chhun chung hian nuclear chungchanga point biak na nei tur ani kha nuclear chungchanga Iran hian nuclear al thuama nei tur ani lo anei thiang lo ani ti kha US Israel ngai dana ni Burma ya chuwangin tuna Gulf belin dona chuana chana po Iran in nuclear al thuama nei lo na tur malak na nia tuna MOU an sign a nuclear chungchang relalan ni lawani somruk chung hian ngai tu ani dona hei hial ho tling lowema a hlo cham le ani vai chuan ti in Trump chuanin Iran laka malak na kalpui tur le indona puitling kalpui tur pon thunei na anei tak thute asoi chu Iran tan warning last warning ani thu asoi bok ani ole khati china khan kan du tok le photanga
inno na thu tharam bel boina te international news politics le kai noi te he channel a hian ti chu athin ani min lo ngai chang min lo thlir sak zel don nia ni man nom vek ole